banyita Jamie the Master cyakiza kwagala kikumi ko chekobe chenacha. Hano turi kuri CPN TV tukaba twakiriye abasore babiri bakaba bagiye kubibwira abaribo maze namwe mu bamenye kuri CPN TV. Iyo nkubonye umutima wanjye uratuza nkumva nasoma ka Hennessy uri superstar mabe mu gihe gikwiye nzaba mpari mu kirigita ukuntu wisetsa mabo pote yo banyita Jamie the Master cyakizo. Yeah man, this is Wedoda Ringtone. Baby onsanze wenkulabo tambula omnyenyanya mpulira ngamenyeka omutima gutwala wala inze fudde nkwagala kikumi ko chekobe chenacha. Yeah man, this is Wedoda Ringtone. CPN TV. Yo, okay, murakoze cyane. Turi kumwe na Ringtone, Jamie the Masters, abasore The Boys, ni itsinda ryitwa The Boys. Nubwo batayibabwiye ariko ni umuraperi Jamie the Masters uyu nawe arahogoza. So mbere na mbere ariko sinzi oya ariko mbere na mbere ndi kumwe na umunyamakuru mugenzi wanjye Fifi Loka nanjye Babyson, tukaba turi kumwe n'abari ku buhanga bw'ibyuma nka Miki ndetse na Sipiriye. Tukaba tugiye kwakira aba basore babiri babibwiye. Aba basore tuzi ko groupe zo mu Rwanda harimo bamwe twumvise baririmba n'ikigandeda harimo numvise baririmbye n'ikinyarwanda ni style. East African style. Okay, ndagira ngo mbabaze umuziki wanyu ese mwese muri abagande cyangwa muri abanyarwanda? Twe turi abanyarwanda, ngenda umunyarwanda wuzuye ariko uyu we n'ikimanyi aravangiye. Wedoda Ringtone. we n'ikimanyi ngenda umunyarwanda ndo umuraperi. Uri umunyarwanda? Shaka utubwire ese waba warahuye ute n'uyu musore w'umugande ndetse twumvise ufite izina, hari amafoto ye ari hanze ari kumwe na ba Ed Kenzo, FIFA Maker, Shiba Kalungi, DJ Shiru, aba DJ batandukanye. Uyu ni umwe mu basore twabonye ushobora kuba ufite izina waba rikomeye, mushobora kuba mwarahuye ute? Bitewe nuko burya abantu mwisi abari abatigisi hari ukuntu abantu batigita bagahita bagongana deni bagapima. Twaragonganye bagapima, twarahuye turagongana, twitabaza abantu baza gupima, twita duhura tuba The Boys. Buri wese yarimbaga ku giti cye bakahita bapima. Bapimye iki? Bapima umuvuduko wa buri umwe wese, basanga ari ngombwa ko duhura Jamie the Master na Wedoda Ringtone. Wow. Uri umwe mu basore b'abaraperi mu Rwanda bashobora kuba bashoboye, ariko hari inzitizi zigenda zibaho. Hari inkuru iherutse gusohoka hanze ijyanye nawe, uvuga ku itangazamakuru, uvuga ati promoter, umwe muri aba basore mukorana mu itsinda ryawe nawe avuga ati haramutse habayeho mu Rwanda hakabaho kumvikana abapromoter bagapromotinga batitaye ngo mfite amafaranga nta mafaranga mfite byacamo. Shaka Fifi Loka n'uyu musore base nkaho baganira, atubarize se uyu musore kari umugande akaba akora umuziki w'abagande none sahizi ntari Buganda ari kuwukorera mu Rwanda. Dushaka umutubarize impamvu se ni iyihe mpamvu yavuye i Bugande akaza muri iri tsinda The Boys gukorana n'uyu musore w'umunyarwanda. Ni ibintu ubona ko binashimishije. Hari naradutangiye kugeraho mu Rwanda kubona umuganda asigabanuka mu Rwanda agakorana groupe n'umunyarwanda, ni ibintu bishimishije. Fifura katurya ngo twakirira uyu musore mbona ufite dread mwuzukuru ha Bob Marley. Yeah, Ringtone ni byiza cyane mugenzi wanjye ambwiye ko nshobora kubaza ku bibazo. Ndashaka umbwire ikintu wowe wumva nk'umugande ugiye kuzana mu Rwanda. Ushaka kuzana mu Rwanda kuba wakosora nyine abandi ko uri umugande uvuye mu kindi gihugu, wenda tuzi ko mu kindi gihugu haba hari umuziki wateye imbere, wowe nakaye gashya uzanye mu muziki nyarwanda. Okay, murakoze. Hari cyitwa East African style. East African style no kuvuga ngo no gufata u Rwanda, Sudani, Kenya, Tanzania, Uganda mugakora ikintu kimwe gisa nk'icy'abanyafrika. Kukubera ko we are blacks
turabayirabura tugomba gukora ibintu bisa n'iby'iwacu. So kuza mu Rwanda no gukora music nasanze ari byiza kubera ko uruhande rwanjye jewe ndi mixed blood kubera ko babuye ko ndi half caste nabo ndi ikimanyi okay I don't know ukuntu mubivuga jewe ndi half caste ndi umwirabura ndi umunyarwanda n'umugande the boys ni kuru nshasha kandi I swear nshasha ariko iri iraje izabereka ibihangano man we are coming turabafite tu subiza Fifi music buri munsi music ibintu birahinduka uyu munsi ni kanaka ejo ni undi buri munsi ibintu birahinduka turaza guhindura turaza gukora change muri music dufite change muri music hari abakoze baragiye ari n'abarimo kuvuka bashyashya natwe twavuse ubu tugiye kubereka what we have